Evlerini suv basıp taşlar kamachap kaldı. Keçinler olgan suv basıvı Yalta yanındaki Ayvasil kasabasına tonnalarnen kuruculuk çöplüğünü yup getirdi. Bu çöplük obaları Kuruk ormanında teşkil etilgen edi. Çöplük ve taşlarının kalın katı sokakını kaplap, evlerden çıkışlarını blok etti. Yardımını beklemege manasız insanlar çöplükni öz başına temizle başladı. Посмотрите, пожалуйста, все очень критично. Рук не хватает, ничего не хватает. Вода идет, тут все поднялось. Нас опять забыли тут. Suv evlerden alada ketmey, odalarda mebel ve elektron техникасы ялдай. Видите, что происходит дома? В каждой комнате насос не успевает это все качать. В доме полная жесть. Комнаты не открываются, ничего не открывается. Посмотрите на это. Мы просто тонем в этом доме. Пожалуйста. Azbarda da vaziyet aynı. Suv er yerde evlerini baskan kirli suv akımları toxtamay. Maxsus texnika ise mında alada kelip çıkmadı. Нам нужны люди с лопатами, пожалуйста. Suv basıva qibetlerini öğrenmek için Yaltanın işgalciler hakimiyetinden başı Yanina Pavlenka da keldi. Birkaç evlerini butunley suv baskan kartlar ve ballar tahliye etildi dey. Yerli sakinler ise eski trolleybuslar mezarlığı suv ketmesine yol bermey dep şikayet etti. Eski totlu trolleybuslar birkaç sıraga tizilgeni için kirli suv akımlarına keçirmeyip onlarını sakinlerinin ev ve azbarlarına doğurdu. Нам нужно, чтобы вот эти троллейбусы убрали. Из-за этих троллейбусов все и тормозится. Там около 30 троллейбусов, и они все тормозят. Их просто нужно отсюда как-то убрать. Yaltada evlerinin birinci katlarını ve mağazlarını suv baskan en azından 40 arabanı gurultu suv akımları deniz tarafına alıp gitti. Вода была в метр высотой. Мы строили дамбу. Если бы не дамба, то затопило бы все. Ничего не выплатили. Будем звонить. Говорят, будут выплачивать, но там посмотрим. Yalta ise tabiat afetining yangi hujumuna hazırlana. İşgalcilerinin gidrometeor merkezinde haber etkenlerine göre gece kenede kuchli yağınaklar olabilir. Qırım Tatar bayrak kuni uygunlaştırılmagan narazılıklar keçirilmesinden korkallar. İşgalciler Qırım Tatar bayrak kuni arifesinde meclis azaları, qurultay vekilleri ve faallerge tenbiyeli fesikalarını tarqatmaga devam etti. Faal Ralan Osmanov ona berilgen tenbiyelevde ne yazılganını tarif etti. İşgalciler prokuraturasında olgan malumatga göre, Sankt-Petersburg'ni 26 iyun kuni İşgalciler hakimiyetinin uygunlaştırılmagan narazılıklar o'tkirilmesi yarmadadaki turg'un vaziyet bozulmasına sebepçi olabilir. Buna beraber pandemiyadan sebep kutlevi tedbirler keçirilmesi yasak deb bildirildi. Ama pandemiya işgalcilerge g'alaba ve Rusiya kunlarini qayd etmege keder etmedi dey Ralan Osmanov. Это предостережение я расцениваю как попытка психологического давления на свободное выражение своих политических взглядов и давление на стремление отстаивать национальные права и интересы. Но никто не вправе, несмотря на то, какой бы властью он сегодня не был наделен и какие бы погоны он там не носил, не вправе запретить мне и моим друзьям поднять мой голубой флаг золотой тамгой. Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının yaz sessiyasi Qırım Tatar xalqının aqlari qo'rchalanmasına bag'ishlangan rezolюция baqilmasidan boshlana. Toplashuv Strasburg shahrida kechirilmoqda. Vesiqada tajovuzchi Rossiyaga ishg'ol etilgan Qrimni azod etmagi, Qrim tatarlarining va etnik ukrainlarning aqlarini riayat etmagi, Qrim Tatar xalqining temsilchi organi majlis faoliyati yangilatilmasi, xalq liderlarini yarmadaga serbest kirish olmasi chaqiruvlari bor. Buna beraber belgisiz g'ayb bo'lgan insonlar topilmasi bo'yicha tadqiqot kechirilmasi va mustaqil medialarga bosqi to'xtatilmasi talablari bor. Bu sırada ATR telekanalida qayd etilgan. Впевнені, що ті правки, які подала Україна і які прийняті профільним комітетом по рівності і недискримінації, це теж додаткові досягнення. Зазвичай практика показує те, якщо комітет підтримує, їх підтримують ці правки і зал. Загалом ми оцінюємо дуже
високоповажний сам текст, який підготовлений ісландкою, нашою колегою пані Сунною. Вона його готувала 2 роки. Її бекграунд міжнародного права, з прав людини засвідчує високу кваліфікацію її роботи, тому сподіваємося на більшість в залі. Пареде Русия етнен баш Алексей Толстой Қырымда олған фелекетлерде Украинаны қабатлады. Санки дерсін Киев халқара қануларына рәйет етмейіп, ярмадаға су берілмесіні тоқтатып, Қырым татарларының вазиетіні бетерлешкен. Бұл ярмада сакинлерінің жемат позициясы үшін жеза деді. Бұны Украина етінің азасы Алексей Гончаренко хабар етті. Тыжауызжы девлетінің эйеті паре топлашуында Қырымға су берілів меселесіні ве Украинада Путиннің aqrabасы олған халқы депутаты ве олигарх Виктор Медведчукка низбетен Украин санкциялары лягу етілмесі мәселелеріні көтере екен. Авропа Бірлігі Қырым işgali үшін санкцияларыны девам еттірді. Бұны Авропа Бірлігі Шурасынан матбуат меркезі хабар етті. Сыңырланув тедбірлері да 1 елға кележексене июннен 23-не қадар девам еттірілген. Қырымға инфраструктура ве малие ятырымлары япылмасы. Бұне берабер işgal етілген ярмадада япылған мақсулатлар Авропа Бірлігі девлетлеріні Италия тұвы ясақланмасы девам еттірілі. Санкциялар нақлия, телекоммуникация ве энергетика салаларында мақсулат ве технологияларыны Қырымға кетірілмесі ясақлай. Бұне берабер ясақланулар ермайы, газ ве дегер ресурслар қазылмасына тарқала. Авропа Бірлігінде да бір кере Қырым işгаліні танымағанларыны білдірділер. Донец вилаетіндегі Авдеевка жібарында işgalчілерінің атышуы нәтижесінде ерлі сакин яраланды. 32 яшында олған сакинге Украина арбилері ярдым беріп госпитальге алып кеткен. Бұне берабер душман күчлері ава истихбаратыны арттырған. Ратлық күнлері девамында бірқач Русияның Арлан-10 пилотсыз учуджы алеті жебе сызығына кечежек болған. Украин мұдафачылары аппаратларыны вақтында зарарсыз алға кетіріп түшірген. Кечкен күн девамында есе işgalчілер чеші түрлі граната атыжы тіртібатларыны қоллан. Украин мұдафачылары есе қаршы атеш açıp Русия провокацияларını тоқтатқан. Біля Новозванівки окупанти обстріляли наші позиції з мінометів 120-го калібру. На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотно-літального апарату з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕП. Втрат серед наших захисників немає. На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Десант шүрілмесі бе ялы запт етілмесі. Украина арби деңіз құветлері гемілерінің дивизионы авиация имайысы алтында қара деңізде идманлар кечірді. Гема десант тақымы Николаев вилаетіндегі Очаковтан деңізге шықты. Sıраға тізіліп маневрлар яптылар, авиа катерлерден ұжымға қаршы әрекетлер япып, олған селянин атышлар яптылар. Бұндан sonra десантны душман тарафындан запт етілген ялыға түшірділер. Ава күчлерінің учаклары ве вертолетларының ұжымы алтында десант ұжымға кечті. Деңіз пияде аскерлері плацдарымны запт етіп, өзіне заретіне кечірді. Знищили ворога, тобто виконали завдання і залишились там на ніч для того, аби утримати цю косу до прибуття додаткових сил. Все було обдумано ще до того, коли ми сіли на середній десантний корабль. Командир підрозділу, він чітко поставив завдання всім керуючим особам, які керували особовим складом. І все це було здійснено в такому максимально швидкому темпі для того, аби противника просто деморалізувати і щоб його просто було швидко і легко знищити. Морська піхота завжди готова. Батальйон морської піхоти. Ми вірні своїй справі, вірні завжди. Украинада COVID-19 хасталығына ұғыраған инсанларынан сайысы экселі башлады. Кечкен күн девамында коронавирус хасталығы тек 300-ден зияде инсанда таздықланды. Кечкен күн девамында 4.000-ден зияде кіші коронавирусқа қаршы ашлама япып етіштірген. 700 эвел хасталанған кіші түзелген, 16 кіші есе вирус ақыбетлеріні еңіп оламаған. Işgal etilgen Қырымда есе хасталарының сайысы тек артмақта. Артек бала мерkezінде коронавирус хасталығы 12 балада қайд етілген. Бұндан себеп 60 бала ве 12 тербиеджі обсерваторға қапатылған. Işgalчілер хасталық тест тарқалы башлағанына біле бақмадан лагерні қапатмайжақ. Уммен алғанда ярмадада кечкен күндевімында 193 инсанда чин вирусы таздықланған. 18 эвел хасталанған кіші түзелген, 4 кіші вефат еткен. 15 ай девам еткен карантинден соң Барселонаның бар ве геже клублары муштирерлер үшін кенеде қапыларын açты. Каталония акимиеті ясақлануларыны арете тама базы сыңырланулар қалды.
Мойселер саба саат 3:30-га кадар капатылмалы, салонлар ярыга толы олмалы. Буня берабер атланыcılar маскалар такмасы незарет етілмелі. Клуб ве барларда эркесні қайтан кечіріп жедвеллеріні бір ай девамында сақламақ кереклер бірев хасталанса дигерлеріні хабердар етмен кечун. Шымды клуб ве бар сайыплері четелден туристлер келмесіні беклей чунке айны туристлер есас келерлеріні кетіре. Сектор нічних розваг закрився першим, а відкрився останнім. Якщо пандемія завдала великої шкоди всьому іспанському суспільству, то уявіть, як сильно вона вплинула на тих, хто закрився першим і відкрився останнім. Нам було дуже складно. Бuyuk Британияда есе яшларынан вакцинациясы башлатылды. Лондондаки Тоттенхэм, Хотспур, Стэнфорд Бридж, Велли стадионлары COVID-19 хасталығына қаршы ашлама яптыруф мерkezlerine чевірілді. Бuyuk Британия баш назирі Борис Джонсон айтқанына көре карантин сыңырлануларына евелсі айтқанлары кібі июльнің 19-ында ләғу өтмеге істейлер. Сыңырлануларына июннің 21-не қадар алып етіштірмеділер, чүнки хасталық тарқалмасынан яңы дылғасы башланған. Хасталанғанларының %90-ында Индистандан тарқалы башланған дельта штамыны белгіле башладылар. Мемлекетте олған вазиетке көре четелден Евро 2020 чемпионатының матчларына келген мұхлислерге де сыңырланулар тарқалмақта. УЕФА есе 10 күнлік карантин ләғу етілмесіні талап ете. Ми обговоримо з УЄФА його вимоги і подивимося, чи зможемо піти на якісь розумні поступки, але пріоритетом має бути суспільне здоров'я. Лондондаки Уэмби стадионында группалар басамағы ойынларындан ғайыры ярым финал ве финал ойынлары да кечірілежек. Исмаил Гаспринскийнің Молла Аббас есерлер жиынтығы украин тілінде дерчетілді. Украинаның милли тарихи китапханесінде украин жеге тержеме етілген Қырым-татар есерлер сериясына тақдим еттілер. Бұл тержемелеріні япмаға есі майстер книг адлы нешриятның мудиры Павло Сачокқа айеттір. Китапханеде веллері тержеме етілген Юсуф Болатның Алим китабы, Дженгиз Дағжы, Шамиль Алядин, Урие Демова ве башқаларының есерлерінден ибарет олған Мердевен ве Кундоғды жиынтықларына тақдим еттілер. Бұндан ғайры майстер книг нешриятның яңы іші Молла Аббас жиынтығыны да көстерділер. Бұл китап ұлы язычы ве маревчі Исмаил Гаспринскийнің 11 беді есерінден ібареттір. Мета створення цієї серії видання – це показати українському читачеві сучасному широку палітру кримсько-татарської літератури, і класичної, і сучасної. І показати, що твори є різні, що попри те, що життя, там історія цього народу була доволі трагічна, але є, скажімо, низка творів жартівливих, іронічних, є пригодницькі якісь твори, є твори постмодерністського напряму. Тобто це дуже різноманітна, цікава література, яка заслуговує на те, щоб український читач з нею знайомився. Тарихчы Андрей Иванец Қырым-татар байрағы күннің яқынлашмасы себебінден мұсафірлерге ярмаданын тамыр халқының esas темсалінің тарихы аққында аңлатты. Қырым-татар байрағы йыллар девамында деңішкен 1919 сенесі январь айында есе шымдыке шекіліне келді. Эм Қырым-татар әмде Украин байрақлары мавы ве сары ренклерден ибарет. Бұда невбитеки кере бізім халықларымыздан бензегенні избатлай деді. Бұндан ғайры Андрей Иванец Украин жеге тержеме етілген Қырым-татар несірі сериясында тарихи вақияларының діапазонына білдірді. Діапазон історичних подій, представлених в серії книжок кримсько-татарська проза українською, він досить широкий. Тут є і книжки, наприклад, про народного героя Аліма 19 століття, художній варіант, є книги про 20 століття, які стосуються депортації, є книги, які висвітлюють, точніше є художня література в книгах цих, яка висвітлює і більш раніші періоди життя кримсько-татарського народу. Июньнің 25-інде Книжковый арсенал фестивалінде Қырым-татар эдебиятынан да бір тақдим етіп өткерілежек. Презентация девамында Надия Гончаренко иждешлерінен берабер Молла Аббас адлы яңа жиынтық аққында да тапсилатлы жаңлатажақ. Мектеп талебелері үшін Қырым-татар тарихы қолланмасына тақдим етежеклер. Бұндан ғайры Қырым-татар есерлеріні Украин ве Қырым-татар тіллерінде оқыжақлар.